Aladon ke jingmun, away ke bered, aklam nang sedang. Tiar kaladon, ndrei, sengukum badang dan hi jing duna. Adon kam jing Arab, ke jing Krishan, aklam tip syaiban pai. Hangta ngalap ke Chief Ministers E-Championship Challenge. Basdang ha arhajar khat khandai, ke Sarkar Jala Meghalaya, ke CMECC 6.0, kamdei tang ke jing yakun, kadai ke Jaka, ba ailat yakibatre kam lojong. Manusnam, Shispa san pungut ya shimbenta. Nang ni pinyo pusan ngut ki yo ya chkhmat ki yo shimbenta haka program bakhandai benai. Haka incubation program jong ka prime pi yo jing yarab bat jing hikai. Hentip bat pin yo lat ban poi sha ki yo ki hat. Bai hap ya ki mar jong pi. Ki lat ban pin kyo ya ka kam jong pi bat kham tam ka jing Krishan. Ban penkio bat yarap ya ki entrepreneur hiyo aru ya ka jing Krishan ya ki business gran. Dilai pusan bawan chakman yo arlak tengka bat ki saupho bawan nadien yo silak tengka. Nang ni hiyo ajaka ban trei ya laki kam ki tiar ban yarap ya ban kio yo jing yarap rendeng bat ki kam legal documentation. Kaladai ka por banedan benta bat ka prime na ka benta kalawai pa pernah elasha. Ka CMECC 6.0 kwa bat pin pikir tang hakakam jong pi. Ka CMECC kala incubate bun ki entrepreneur na ki khatar district ka Jala. La pen mi bun ba ki kam bala pen kala jing em jong bara. Hidan ka jing mud ngin ai ka jing Krishan. Shim benta haka prime. Detai paru join pikai ka prime Meghalaya mentu. Ni benta ka step ka mangawi ko pu ko pe. Ha kejingalang ka belong ha ka cabinet room Menteri kita nak jenguk kai pertai kejela wa poleng do. Ha kejing pelat pat ba ek autumn calendar arajar arpusan do kejela Meghalaya. Kebekentup kejing penelong ya kita masa kejela kebekentup ya ke Meghalaya Kayak Festival kebenlong Khatsau kat Pratek Risau ke Ahor 4 Off-Road Challenge ke Bahnyo kebenlong Arpulai do Arpusan Trik Risau ke Shillong Cherry Blossom Festival kebenlong Khatsau kat Khatsan Trik Unai ke Shillong Literary Festival kebenlong Arpo do Arpu Artrik Unai ke Megong Festival kebenlong Arpu Pra bat Arpu Kendai Trik Unai bat ke Winter Tales kebenlong Katway do Katlai Trik Unok Pra. Ulapan bena bah ke Shillong Cherry Blossom Festival lapan kreat ban pensyong shit ling bagi nong ruai bat ke kenhun tem gubau paunam ha ke singi kebenengkong ke ban kentup Jason Derulo The Script bat ke Nora Fatei ke ban pensyong shit ki pat ba ha ke FIFA World Cup ke belalong Qatar ha ke senam arajar Arpua. Bat kandai kesian ke benengkong aka bonwan pensyong shit aka tamasa ke benlong agari India. Ubak poleng do ulang bagi jela kalabai tengka Arpulai poin sanot klur tengka na kebenta kita masa beper-beper ke senam ke belek berkentup ke Megong Festival ke Cherry Blossom Festival ke Literary Festival bat kibai-kibai bat ke jingyo onong na kani ke jingbai tengka kelong sispa lai pulai poin sawar klur tengka ule pentip bai ke Shillong Cherry Blossom Festival kedai kata masa ke belpeni okamai bah ke senam ke belek ha ke bagi Sarkar Jala kalabai san klur bat geli onong haduk san kendai poin kendai pra klur tengka Ndrai nak benta ke senam ke Sarkar kan bei tengka sauklur bat dia kani kata masaan pelong ha ke Shillong Jawaharlal Nehru Stadium. Nalor kani ulah pentip ru bagi Sarkar kala kentiu ke sab segi trai Jala lengba ke CMJMP program ke belong malaka sengi. Ke bagentup adu nyau hajar ngut kinong ruai ha ke babun kinong tem bat nong ruai kila let ben peni la ke sab syabar seng Jala. Bat kindon ru katu kani kinong ruai bat nong tem ki bandet ben pen bernia Singapore au benai banwan. Ubak poleng do ule pentip bahaga tourism policy kada ni katong ban kentiu kini ka kam jeng okai kiliang boper-boper. Pada po jegi lai senam manwan oni i bagi ni ki jingbai tengkai ke bokong sana ke ban penbiang ki Jakasa ha ke ba ansaran artli ki 5 star hotel ha umyam bat artli ha sora ke Rain Museum ke bantai ha Mausen Ram mau melo experiential cave bagi ni baro kini rap ka ban kentiu ya ka kam jeng okai pertai.
nalon jong kini ka CMGMP jong ki nong ruai nong tem naga ni jala kan ni ya kasni di ke jumi ke to skum sibenda jong kan ni ka ban update ipi ka don sakani kan nong ruai Nora Fatehi na Morocco kabadan bun bah ki bapek ki ba follow ya ka music jong ka India ba ka ba la perform ru ka FIFA World Cup Qatar hajar apar ba kan shibenta ka kan ka festival ka Hatsau tarik November di ya kan seni ke baar kita ni don mendah perang kejikan bat kat tu kan ni artis bat min sa penwara apa ba hadir membahas show seni ya di nalor kan jong ni kat tu kan ni lagi jing mi na kan ni ke aga jing dei bat ke jing kiu jong ka yok kot ke jong ni ke dei ba ai mensiap ni kum ke sarkar don dip chan chupi ba menciptakan link ba ke Megong, Shillong Cherry Blossom, Brian Adams concert, Alan Walker, Ed Sheeran, Winter Tales, but Litfest. Ke sarkar kala lut la invest artulai point sanpau crore. But kajing mi jing yonong kabagi ong ka economic stimulus kabapun kiu ya kayo kokot na kani ka arpulai point sanpau crore kani ka economic stimulus kalau mi si spa lai pulai point saupuar crore kani kamde ka jing penut kani ka dei ka jing the bisa investment ka dei ka ba ni penut larangi penduduk Shipau tengka ni dia banyak nong sebab tengka di hang ni ngila ni ba investment jong ni haki festival mencam stem kalong atur lai point san pau crore gunai at sau crore dan rei ke jimi jing yo nong ya ke ekonomi jong ke state kalong sispa lai pulai point sau crore kabar ki bakum ini ki festival kila penpai wa kaslong kanyo ya ke jing itu kat adu ba wei naki no driver bedu apartheid benta ichiran omri tang ba om bak slong ke dei ka nong ba ka ba las sutnat do ba kan ban perform henrei ka video jong ka ba ula release rekat Arijit Singh Sapphire ka apa di crore ki bro view tu bat ki babun ngi ni bro yuk sengau ya kerteng jong kaslong bat kamera akasin ke paningko jadi dai bat ekonomi dipek kala dia kasora kala kaladur kumno tang hakini ki kendiat snem palat south part lagi homestay lada ke homestay ke penbiang ya ke pam amtasan ki bro kan ini di spa lagi la bentoy katno ke mau denom ki bro kimpe shakaway take tang tourism Dementa beli mengira ke investment ke jongi ke alit saja kisnong ki bagi 4 cover ke Jongsha ke Mausen Ram Dauki ki buat ki project ki bagi langsung penberan ki bagi kini ki project ki nadu pas sedang ki project ki kisnong hi ki ban yo ban supply mau up aku tu kasai dei makihi ki ban aiba mi nong tray hang tu jadi neladat ke project dia makihi ki bantrai kada ekonomi jong krisnong do kihi ki bakio te nakata kadau ngilak tadi kanai kalau research based figures ki bagi IIP ba kanai kadai ka direct and indirect benefit lagi di festival